Sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Nabi Muhammad sidro pangkule Letanyo ake masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Sikati dua laksa peneribe Nabi kana penyata Allah Nabi Muhammad sidro pangule Bertanyo ake masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Lapatak kaya patashin kamu tunda salam kegada I angin apui tanoshin kamu seno salam jitaka Lapatak kaya patashin kamu tunda salam kegada I angin apui tanoshin kamu seno salam jitaka Binatang yang jena juji petona bimulia Bandung kami bersahodi jacong jaro Sayyidil Anbiya Allah sikati dua laksa peribe Nabi kana penyata Allah Nabi Muhammad sidra pangule Bertanyo ake masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Jamuk sagai hanji dam di ada aso Nabi Mustafa Bulangan mata ura menak ke bago cahaya Sayyidina Jamuk sagai hanji dam di ada aso Nabi Mustafa Bulangan mata ura menak ke bago cahaya Sayyidina Bau nemanyang tak ada berangkapan hadangan besar Menancita boh bago kulit gana asosa Kumog jumpa Allah Sikati dua laksa beribe Nabi kana penyata Allah Nabi Muhammad sidro pangule Kutanyo ake masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah Dalam sebuah riwayat sinan pegang kisah Maulana Orang yang hana dua di dalam dunia yang Allah cinta Dalam sebuah riwayat sinan pegang kisah Maulana Orang yang hana dua di dalam dunia yang Allah cinta Dalam tak susah hidup tetap dan taat puja Rabbana Bandung makhluk lampu Moser daga tanyo hanangan pesah Allah Sikati dua laksa peribe
Nabi kan penyata Allah, Nabi Muhammad sidra pengulih bertanya akhir masa Allah, Allahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah. Lapatan kaya pada shin kabutun tasalam kegala ya angin apui tanah shin kabusuna salam jidka. Lapatan kaya pada shin kabutun tasalam kegala ya angin apui tanah shin kabusuna salam jidka. Duduk binatang yang kelaju jipeton Nabi mulia Bandung kabir besar Khadijah cuma cara Sayyidil Anbiya Allah singkati dua laksa petribe Nabi kan penyata Allah, Nabi Muhammad sidra pengulih jutanya akhir masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah. Jamu sagai hanji dan di akhir Nabi Mustafa bulan dengan mata urang menang kerbaga jariah Sayyidina. Jamu sagai hanji dan di akhir Nabi Mustafa bulan dengan mata urang menang kerbaga jariah Sayyidina. Baru dengan yang tak ada berangkapan hanakan besar benar cinta muhabbah bakul dengan asasan bunga menjembah Allah sikati dua langsa peribe Nabi kan penyata Allah, Nabi Muhammad sidra pengulih gedanya akhir masa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah sallallahu Allah ala Nabi Allah, Nabi Muhammad Sayyidil Mustafa Allah.